Abona lela langa namanje ngitshela ngalo umhla ka-10 December 2008. Ngifike bafethu. Ngifike reception bafethu. Ikhanda liyaduma bafethu 15 years ugcwele ikhanda. Mangifika la okay, vele sengishaya inombolo bafethu yabo ngi26 ke mina bafethu yabo. Mangifika la reception ngine draft la ukuthiwa i-transfer. Iyaphi? Newcastle enye ngisazi noma yeStenga ngomaphumulo. Ngokuthi vele iqala usha ngihlalile kakhulu kuyona. Ngithi mina ngabe le draft lena bafethu iyaphi? Accuse ayithathe le draft ya Newcastle. Wayithiwa le draft yama medium because mina ngangiyi-maximum. Because kulento yakaCMC bafethu la iqala busha above 10 years bathi uyi-maximum yabo. Once wagotsha 10 years kuyale ngaphezulu uyi-maximum. Below 10 years uyi-medium. Kwathiwa ngeke uyithathe le draft because when uyi-maximum wahamba wachoose. Okay bafethu. La wachoose wami ngangi-2 success mina ngo-15 years. Sefuna ngicabangeke bafethu la. Uthini engizoyenza? Kashiko ke la, kunesport la. Kuno karate la, kunengoma la, kunayo yonke into la. Yabo? Yazi mina futhi ngakhethana mina. Ngakhetha isigela. Ngakhetha ukudlala inqama. Ngidlalela ke ibhola bafethu mina. Ngiqale nje lokushini ibhola. Ngoba ngishilo nje yazi imikhulelo lokushini. So okay ngiyaxolisa ukuphula ematheni. Ngeke ngizwe kuthiwa manje mawusenombolweni kwamanye amajela ngazi kodwa abanye baye basho njalo bethi mawusenombolweni awukwazi ukuthi uqale isigela ngizwe ukuthinta indaba yesikole. Hayi bafethu mina ngizophinde ngilisho leli gama. Isikole sibalekile ngoba nazi nani ukuthi sithi sizazi. Mawuyisazi ke yazi mfethu ukuthi isigela iyona nto esihambisa phambili bafethu. Ngiyakuzwa lokho mfethu akushoyo lo mbuzo awushoyo ngeke nguphendule mina lo mbuzo kaBhuti kodwa engizokusho bafethu ukuthi kuyavela khona ukuthi khona bafethu abanakuthi isigela wathi indlela nami engayichuza bafethu ukuthi angifocus esikolweni ngoba ngiphazamisekile esikolweni bafethu. Bengifuna ukuthi lo ya matric wami ngucomplete ngendlela eright. Ngoba uma uzothi uzohlala sectionini ubhemana neemboza wonke ukwagcina ifaka entweni ongahlangani kuzona. Ngangibalekela lokho bafethu engangokuthi bayazi abaningi ngithema ngathi ngiyafika nalapha ngaphakathi. Okay, i-stream engangisenza esikoleni mina agriculture ngenza ne-life science nabo geography. Ima ngiyafika la ngaphakathi yonke into ixovene. But ke ngabhala iphase ezinye ifundo because ezinye zazingekho. So certificate yami samelusa sibanga kumina grand. Yabo ngoba mina into engangiphiwe yona engayichuzela yona i-stream sami kwaku agriculture. I was good at agricultural sciences esikolweni. Okay, kuhamba isikhathi ke bafethu. La bafethu khumbulani ukuthi ngitheni. Bafethu ngithe ngi-26 la mina. Angisho ukuthi bafethu la ngiya encourage noma mhlambe ngiya discourage ukuthi wonke umuntu abe ugebe ngoba phela ngiyazi ukuthi into encane estradini elokushini yazi uhlangana nazo kwi-paving. Zayikhulumela nje noma yini siphamisela ithupha ungazufunga phela ukuthi hayi inkuzimalanga le kanti hayi lutho. So into engizoyisho bafethu ukuthatheni kwami inombolo hayi ukuthi mhlambe ngoba ngangihlukunyezwa noma mhlambe kanjani. Cha bafethu angihlukumeza kanga ejele mina bafethu. Qala ukuboshwa ngiyazi ngisho impama kwakukuhlanipha kwami. Uyazi ke gebengu ukuthi uyazi ukuthi umuntu mayilathile simthathe sina simfake kana ngaphakathi ngoba siyabona ukuthi la ndoda leya ingakwazi ukuhlala nathi singamantaliyana. Engizokusho ukukhetheni kwami inombolo bafethu. Ngikhetha ngomuntu noma mhlambe ngikhonjiwe noma mhlambe khona la ngihlukumeza khona. Ingoba bafethu ngikhulele lokushini
ilanguage ebengiyithanda ngisho khulunywa ebhuti bami abanye abadala okhazini bami bamagunya le 26 yabo nje roundini yami ngitshele nje roundini yami baningi abafethu bama 26 so le language siqale nje thina starting like sikhuluma vele mangithi ngiyaboshwa ngiyafika nala athi mina uma ngiboshwa ngoba i26 yabo so akukho ukuthi ngithi mina nawe mfethu nawe sisi nawe bhuti wa26 la mina ngangenzela ini ukuthi yonke iminyanga engingenayo bafethu ngivale ngawo 6 wami ngoba niyazi bafethu ngoba thithi siphikelela ngawo lento bafethu uGray bafethu niyazi wayefundile mase mina ngoba ngitshela ukuthi ngeke mfethu iyabalance lento ungabe u1 band yabo vele isikela futhi siyafunakala uGray kwakuyindoda efundile yabo ngeke uthi wena isikela usifunda kanjani mfethu yabo kongakanani mfethu kunabantu abashaya amanqindi laba abadlala okarate kodwa bazigebengu kodwa mina ngifuna ukutshela isikela ke mina isona ngafocus kusona bafethu kuphi ejele ngawenza onke amalokuzana ama-skills ama-life skills mina ngizakangena kule program yaka Lifeline ngazi ngafela ephepheni umuntu owaziyo ngazi ngavela ku-Observer angisazi umuphi unyaka la savela khona ku-Observer leso sithombe nginaso ngisho ekhaya bafethu uwakhumbula nomfethu lapho ngaphakathi ukuthi uyazi ukuthi ibhunu nganginalo la nasi lesithombe nginayo la uyabo so into engizoyitsho bafethu la ngakufika ke qala kabusha bafethu ngahlala ngahlonipha futhi nanoma umuphi umfethu ongikhumbulayo bafethu la ngikhona kumkhanya kude TV ngiyanicela ukuthi bafethu le respect enganginawo namanje ngisenawo bafethu le yanto engayifundiswayo mina ngifika ejele ukuthi bheke ithikithi lakho unaka into yakho ungayinaki into yasibosho ngenza njalo bafethu yilapho ke ngakhothi ukuthi ngenze ngiphume bafethu niyazi ukuphuma kwami ejele mina uphuma kwami ejele ngenzelwa ngisho iphathi bafethu uzokhumbula umuntu enganginaye lapho e16B uzokhumbula umuntu enganginaye ukuthi uphuni wenzelwe iphathi omama banginike ihempa yakwabani yaka English Blazer ngokunayo yonke into ecabangayo ngobani bebonga ukuthi bona kosikhona Shabalala usilalelile up until end of the road up until you serve your sentence bafethu angiphosisi angithenga ubusobeni qala busha ngifika ngaze ngaphuma anginali icala ngaze ngikwazi isiboshwa ngaze ngitshontshe into yesiboshwa ngaze ngenza ukuthi kwesiboshwa kodwa ngaphuma kahle nakhona ukuphuma kwami bafethu niyakhumbula ngangigwethe 15 years angithi okwenzekanga ke konke ngefiso zami zenkantolo lo 15 years ngathi phela bafethu ukhumbulani ukuthi phela ngathatha amaphepha mina lapha e-reception ayebhala ukuthi appeal ngawathatha la maphepha bafethu ngazenzela yazi bafethu ngizontshela into yodwa ayikho ngisho ukusiswa amoyede ngamhlupha nge-appeal ukuze ngize ngiphume ngize ngibone namhlanje ngila ngasizwa bafethu intokazi eyayi advocate yayisuka eThekwini izela iclient yayo empangeni ngisahamba lona lelicala leli abantu mangaphosiswa ku-October sihambe yona i-trial lathi le ntombazane kumina bhuti lecala lizokulahla but ikhona into engakusiza ngoba manje inkinga yakho yilo muntu onayo ecaleni sephenduka i-state witness awunawo ke lapho ama-point anqala azokwenza ukuthi inkantolo i-understand ukuthi you are innocent like saint so ithiwe bhayike bafethu mina-ke ngathi angizukuhlala phansi asizwa mina bafethu omkhumbulayo wayeprincipal esikhaweni uJJ Madonsela webesifundisa nangaphakathi beyithutha bathi wamathutha ke labantu bafethu abangaphakathi abafundisayo owayengisiza lapha nalapha ngenhlanhla bafethu ngokumhla ka 20 September 2012 ngaye Maritzburg High Court
ngathi mangifika wafethu eMaritzburg High Court angikholwanga lela langa ilanga lelo uNkulunkulu angibusisa ngalo bafethu yathi inkantolo kungani lo mfana wancisha ibail kadenza ucrack 12 konke lokho bafethu ama point engangiwasho ubeka wena isizathu yini esadala ukuthi uzoncishwa ibail because ngiyayibuka icase yakho ngiyayibheka ukuthi hayi angisho ukuthi icala lakho lincane nalikho icala kahle kahle elincane but kodwa uma ngibheka icala lakho icalo walenza mhlawumbe wangayithola ibail mhlawumbe akusiko ukuthi wala namaphoyisa noma kwenzakalani ngifuna ukuzwa lapho ukuthi mhlawumbe yini yabona nje nanokuthi isigwebo sakho ngithi mangibheka isigwebo sakho mkhulu futhi uFlokhozana u15 sabahashi impela sabahashi engangokuthi into engathi mangibheka mina bafowethu bodadewethu nani bafowethu lento le umseshi usuke nje uyifunela iziqu nema promotion okay mhlawumbe okay bafu ngiyaxolisa kakhulu ngiyazi bazothi ngiyakuphazamisa but angikuphazamisi uma ubheka wena akuvukanga nalamacala amanye lawa kade wenze endaweni no ngangakabi nawo ama previously lapho ngangakabi nawo ama previously lapho ngoba iyona case yami leyo yokuqala eyangisetshele yangigwebisa u15 years mina ngiqala ukugwetshwa lapho ngaqala khona ukugwetshwa 2008 December 10 ngathola u15 years yiyo le case engifuna ukuthi nginazise ngawo bafethu kahle kahle lo mseshi waleli cala uyangazi kusuka nokuhlala ufundela okushini naye ukukhulela okushini naye engangokuthi u-relative kumina uyi-relative kumina wakhoza umkoko wami makhoza so kwabe sekuthenini nje yena mhlambi yena vele umseshi uma isuke ephambi kwenkantolo bafethu usuke hamba nomshushisi so basuke bay against wena so ummeli wakho wena ofightela wena uma izomhlula ngamagama vele umsebenzi wakho umseshi ukuthi akuvalele ibail especially leli cala leli engangekulona bathi schedule 6 ngokwama categories but schedule 6 very it's a serious offense yeah so but ke ehambeni kwesikhathi iMaritzburg yakubona lokho yes it's a armed robbery yes it's a serious offense but uma useyilandelelisisa iyabona ukuthi no noma kuyi-robbery but akuyona organized crime it was a bull of the child peer pressure nje intwana beyikhula because le ntwana manje ngiyabonga beyenza no crack 12 incishwa nebail yonke leyo nto leyo so umsebenzi wakhe angigxeki ummeli wahluleka ukulwela lokho kwini kwi-bail application wafuna lokho akuveze ukuthi lo muntu wenza u-crack 12 no ngeke inkosi enkantolo ngicabanga ukuthi lokho kwazwavela kwi-trial yini na sasingenayo imali yommeli okhokhelwayo so abameli bakahulumeni uyabazi ngeke kwenzele lonke iqiniso so engizodila kokho kwenzeka but ngenkulunkulu ekhona angigcinanga uhlale lo 15 years zonke okay kwahamba isikhathi bafethu nami ngikholwanga ngoba iwona futhi u2012 September 20 ngezwe ngibizwa intercom khona shabalala ngithi mina uNkulunkulu amabe ngenzeni kulapho ngithi ngiyomqala igym nje seyijimela la eBene Plaza ngibuze lo usuhlala isikhathi esinganani lapho ke sengihlalile buti ngithe bonje ngoba ngangigwetshwe 2008 8 9 10 11 12 futhi nobani lapho no 5 years ejele no 5 years ejele yangibize yaphila bafethu ngiyafuna kodwa ukuthi siphinde sigxile la ngaphakathi njengoba sike sakhuluma uyabona nje ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazobuza la ukuthi le ndoda ithi 26 uyabona uma i26 yona ibikuphu layini ibihamba ngawuphu layini bofuna ukubuza lokho ngoba manje ngiyabuza ukuthi inombolo wayiqala usakhula eLokhuzaneni inombolo niyiqale lokushini buyithande lokushini yabo
so bazofuna ukwazi lapho ngiyaxolisa nje ukuphazamisa lapho kodwa ke ngiyabona ukuthi sesihambe kakhulu but sengifuna ukuthi sibuyele lapho the time ufika wena ufika umuntu othanda ilokhuzane inombolo uthanda ama 26 ufika kuyiseli lapha kuyiseli ama 26 noma ufika ithwele nama 28 nama 26 kanjani ngifuna uchaze lapho ke baba mufika lapho niyazi bafethu mufika ama 26 angapho kwesokuphosa kwa right ama 28 angale vele mina ngifika ngiyonke into ngithi ngiyazi mina vele mina bafethu ngithe mangikhule lokushini ngikangene egebengu bengintwana vele smart yabo kuyo yonke into bafethu uphunu wakho umuntu ongamazi ngoba mangikhumbula kahle ngisho umama wathi umamkhulu kumina yazi lengane lena ikanga nabantu abadala kunayo mina uzongikhumbula bafethu umuntu owaziyo lokushini kuthiwa ubani labantu abadala ngibashoyo ngeke ngibasho bafethu ngamagama kodwa niyazi nini ukuthi baphumelela abanye bashonini abanye abasekho emhlabeni abanye bamaphara bafethu abanye baphumelela bashadile banemizi abantu bengikhula mina ngenza nabo izinto okay nami ngisakhona ngisasurvive bafethu engizokusho bafethu lana mina bafethu la 26 mina niyazi bafethu nguGray mina bafethu niyazi insiba kaThekwane lezi bafethu akukho engizokusho kuningi angisafuna ukuchaza ngeze ngiye kakhulu bafethu ngalento niyazi bafethu akufanele into yami le akuyona into yabantu ithina kanye nangempela ngeke ngivume bafethu ukuthi ngisho ke lokho engizokusho kodwa ngizontshela bafethu ukuthatha kwami inombolo cha ngiphoqwanga ngeke futhi umuntu wangihlukumeza into ayisothandweni lami bafo nanokuthini bafo vele mina ngikhule nazo igebengu vele ekhaya mfethu sikhona igebengu cousin bami amankela igebengu vele amagunya futhi abanye baba I know bafai ngiyabonga mfethu usungichazeleke lapho ngiyabona ukuthi awufuni ukugxila kakhulu la entweni yenombolo but nathi asisho ukuthi angisho ukuthi nami ngigxila kuyona kakhulu but ungaqhubeka ke nelokhuzane yakho mfethu lapha usenze iappeal okay bafethu ngoNkulunkulu emuhleke bafethu kuthe kuhambeni kwesikhathi angithi ngabhala bafethu amaphepha ngisizobani uJJ Madonsela ebesibhantinta naye lapha umbaba ngamfeka ngamthola ekhonza isikole lapha esiza abantu abaningi khona bafethu bayazi mhlawumbe abantu abaningi baze bathola ngisho matric abanye bakwazi ukuthi bekwazi ukubhala ngoba bekunano Abet lapha Abet adult basic education training bafethu bukhona Abet ngaphakathi uba Madonsela usizile nama ngisiza lo baba bafethu namanje ngifisa ukuhlangana naye one day ngisho nje ukuthi bafethu mina ke into engizoyisho mina ngikwazi bafethu ukuvashelana ejele kangehlula kungihlula ngokwangempela ngamo ngoba nama ngithi ngiyabheka ngathi nami ngisesejele kwakuyifamily yami ayifika kumina kakhulu hayi abangani bami lapha engababona khona ke bafethu ukuthi musejele bafethu umngani bafethu musejele akukhohle umngani kahle bafethu into engekhoyo kahle vele umngani bafethu uqokethe izinto ezithu uyaphumelelisa uyalahlisa phela mina ngababona abangani bami bangilahlisa bafethu so angingenelana ke bafethu uNkulunkulu ke emuhle bafethu ngiyenze le appeal yami ngisho andanto ngayenza ngifika labusha ngifika mhla 10 December 2008 ngathatha amaphepha mina ngabhalela ngisiza uba Madonsela kuthe zithi 2012 ngoku September 20 bafethu kwangolesine ngikhumbula kahle namanje ngasho yashi intercom yayingibiza hayi ma respect bafethu bayazi bafethu ngihlale nabo tema ngifika ma respect bafethu nama ngikholwa 15 years bawushintsha bawenza HS bathatha 7 years babeka ngaphandle yashi inkantolo ukuthi nilomfana lona emgqilazile amalungelo akhe lo muntu benza ugrade 12 kungani ngamnikani ngibheli okay ngathola ke bafethu ngoba nami ngimuntu othanda ukucinga yonke into ngoba phela yonke into siyayibheka into phambi kuba siyenze yabo makambe isikhathi kuyatholakala ukuthi no leli judge leli
kwakuVaniden balikhumbulayo bafethu lasempangeni lapha kwakuthiwa iBhundu to Van Eden kwe-B Regional Court B bonke abantu abagwebayo abaningi bebefika eMaritzburg mabenza amaphili bephume angazi noma kwenzakalani kodwa ke bayazi bona abakwa human resource ukuthi kwakwenzakaleni bafethu ngawuthola bafethu ushwele nami bafethu ngaphuma 2012 December 4 sengizobani isikhoba sami sesishintshile bafethu sesu-etheza lisuka kubani ku-15 hayi bafethu 2012 ngaphuma bafethu ngakhala emnyango hayi amnandi impilo ngiphumile bafethu ngaSpana ngaba nenhlanhla usisi wami ongilama ulondiwe kuyena onginakekelayo kwamanje ongitholela umsebenzi lapha eFish and Chips eBay siyawazi kwakuse lapho sokwaba khona food lovers kwakwaba uFish and Chips dala ngakabi no fruit and veg ngaSpana khona bafethu ngiSpana nje hayi nakhona ngangenzela nje bafethu ukuthi kwazi ukuthenga cosmetics because wangesona iSpana sina esilithile i-restaurant ngangaqala nqa futhi nosenza restaurant impilo yami yonke but ngenzela udadewethu ngoba uyena engimaziyo usewumama usewubaba kumina ulondiwe okay ngiSpana bafethu Fish and Chips kambe sixabana ne manager okay ngibuye futhi ngiSpana koMondi Spanile naseMondi nako IVS Island View Storage ngaSpana khona bafethu wahamba futhi kwamnandi impilo eyashintsha impilo bafethu ngizwisise bafethu yashintsha impilo engangokuthi ngingena ejele sengiphindelela wazi bathi omunye umuntu ejele muwangena kanye uhlezi ungena okay bafethu kushintsha kwempilo yami kwashintsha enkathi kuhamba ugogo wami lo wayengifundisa isikole bafethu wangishiya ngo2013 ngoJuly angishiya intombi yakhoza ngiqeda kuyenzela itiye ekseni nje ngiyaphuma ngithi ngiya ukhazini wami unkule ngebhemela insango umhlongo lapha mangithi ngiya ngomhlongo nje kufika uncane khona umagcina nasekhaya unokwanda ngibiza ngoncane afika nje athi ugogo sewile lapha ngifika nje singakabhemi naleyo nsango sathi ngisayishuka mangithi mina ngimlandeleke nangu gogewa ngibuye mangithi hawo goga kasekho okay bafethu kushintsha kwempilo yami kwaqala lapho futhi yabona ugogo uyena bese ngazi ukuthi ekhaya unezulu lokugcina njengoba kushintsha kwami kwempilo kungiholele ngize ngifinyela kumkhanya kude TV bafethu badlala ngami odadewethu ngokuthi bafethu sengiboshwe 5 times egcekeni bathinga ulimi la human resource in domestic violence mina singibopeka 5 egcekeni i-domestic violence but only to found out ukuthi kantolo ngithola ngenacala bafethu ukuzaleka kwayethu bafethu kwenye inkathi kwenza uqhekeko emndenini engangokuthi osisi bami bengikhula nabo ngabangikhulisile ngoba khona osisi bami abadala kumina uyedwa usisi wami omncane kumina babili abadala kumina osangi understand ngendlela eright esizwanayo ilonke emlamayo ulondiwe abanye odadewethu bashintshwa imiqondo bashintshwa omunye uanti othize egcekeni engangokuthi ubonani ubona ukuthi mina indoda kuleli ekhaya njengoba abazali bami bathi inkosi khona uzenzile izinto lo anti ngiseyingane kuthe makuhamba isikhathi ngikhula ngathi mangibuka zonke izinto azenzile
ngabona ukuthi nange umuntu oyi-bad habit owukhondolo olubi kulento ngoba ngangikhumbula kahle ngibopha lo anti wathi ngibulala imbuzi zakhe ngishisa izitshalo zakhe yazi ngakutshela isimanga ukuthi amampunge esengemithi umuntu omdala akaze ngisengenza even inkantolo yamfaka eboxini embuza azange aphendule yamcela ukuthi abuyele ekhaya ngabe sabuyela odadewethu lo magcino wakithi sengaphenduka ibhubesi kuyena izibulo lamama omdala usisi ngibhubesi kuyena nabashana abanye egcekeni bakhona bakholelwa kumina hayi bonke ngeke baye nganxanye njengamanzi bonke bakhona ababhilivela kumina bafethu namanje ngiyasho bodadewethu nabafethu nonke enila kumkhanya kude TV enibuka le ndoda phambi kwenu ukuthi yonke lento ekhulunywa le ndoda iqiniso angikwazi hlukumeza umuntu wakithi ngazi ukuthi umuntu wakithi yena ofanele ngimvikele kodwa ekugcineni ngiphenduke isilwane mina egcekeni kodwa namanje ngisekhona bafethu awucabange bafethu ama-case angaka 5 kwahamba ecourt eyodwa empangeni bafethu mina ngizangaphuma nangonyaka odlule ngiphume ngoDisemba ngoNovember ngaxolisa bafethu ngoNovember bengiphuma mina enkantolo bengiphuma ngoNovember 5 ngaphuma lapha enkantolo ngilanda umalume wami okuyena wazi wangisiza kulento o-actor ezinduna laphana ekhaleni enseleni wathi umalume ngoba lento iyenzeka umalume ukhona banomalumekazi nomunye mfethu ozalo mamncane abathu ukwanda mthetho lento iyenzeka egcekeni nje silapha esangweni ekhaya thi usisi mina sengimshayile agijima e-police station kanti bakhona malume bayibonile lento sixabana sihaqazisana ngamagama hayi ngesandla hayi physical uJesu usisi waye police station wathi ngimshayele case yokugcina engikhuluma ngayo bafethu engiphume kuyo ngonyaka odlule ngoNovember 5 ngize ngasiza umalume wami ngobebona ukuthi kudlalwa ngami ngiboshelwani bafowethu ngiboshelwa domestic activity ngisiza ekhaya lagogo wami sonke sinaye lo sisongibopha ugogo wethu sonke kwenzakala negate bafowethu nize nizwe selento igate kulibona igate masele nomgodi sengena imbuzi nezinja la ngithatha amatshe umgubani wade igreta yakamasipala bese ngithatha lelitshe leli ngiyastampa la ukuze ngingama amanzi egate athi usisi lelitshe lamaNazaretha usho usengemithi leli akhaya elamaNazaretha impela kodwa awekho amatshe around ikhaya bhuti nawe dadewethu la ukhona namanje ngiyengifisa ukwazi ukuthi bazenzani ingane kamama ngoba sasingenawo lo mqondo sikhula uma ngikhumbula kahle ngisho ngisatshontsha mina ugogo kuphela wayenqaba iglosary yami ngifika na ngoba wayazi ukuthi eyegazi kade kubanjwe inkunzi kodwa bona bebekudla singenabani sakhula gcineni wangijikela kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe bayalibona nini iqiniso futhi mina akukho kube ngabacabangela khona bona vele bangifakile ejele ufaka umuntu ejele ke bafethu nesiphikisano sokumbulala ejele ayekho umuntu othanda ukuba sejele kodwa bona sebengifakile ngaphuma ngangena ngaphuma kodwa akukho ngibacabangela khona futhi ngisho abangani bami ngiyabatshela ngisho beze kumina bethi uyelwa kubopha
yawo yena futhi ingayinaki lento futhi into yami weba futhi sebakubophe usuboshwe kangaki ka5 5 times mina ngiboshwe ecebeni onke lamacala ngithola ngi-innocent njengoba ngibona ngila ngina ama-case numbers wawo inkinga ngazi ukuthi ubani uyongisiza ngoba ngisho inkantolo kuze ngiphume kulokho so mawusubuye mawusubu lokho ubuye lokho uboshwe uphuma zithini ezinye iboshwe mawusona azisho ukuthi wena udlala ngathi indaba lokho uzana lokho wenza amacala lokho ubuya uyadlala wena kuba kanjani lapho ke ngempela ngoba phela uyabona mfowethu bobhuti nodadewethu into engizonitshela yona iyodwa yazi mina ngisho empangeni sengaba inhlekiso vele amaphoyisa ngabe lo mfana abathi wenzini angitshela lento mina ngisho empangeni umphathi wesiteshi uyalazi udaba lami amaphoyisa onke asempangeni ukufika kwami makuthiwa nje uBhunu uboshiwe afika ame kanje angibuza ukuthi ngabe wenzeni ke Bhunu ekhaya kuloko hayi lo mfana bodlala ngayo kwaze kube nini ngoba akekho ngisukumelayo anginabani anginayo imali yommeli okhokhelwayo yikho lokho ngingenza lokho even nokugwetshwa kwami kokugcina bafethu bengakantsheli ngagwetshwa mina ngo2017 ngigwetshwa u6 months empangeni ngithema ngithi ngiyehla ngigwetshwa 6 months kwathiwa wena konje wakwagwetshwa vele before u15 years babe basebenike ku6 months ngasebenike umnye u3 months ngaphezulu wasukuba 9 months ngaphaphame ngwavuma nakhona ukugwetshwa kwami lokho ngoba ngitshela ofakazi babengekho emabhokisini kwama nje i-victim wami complain phambi kwenkantolo kwayimina saqhudelana icala la ngilahla konke lokho akangikhumbuli kwenzeka mina ngomgomo omthetho ngomgomo wa-human resource uma ziya lapha kwa-pro bono kwandaba zabantu so into engizoyisho bafethu namanje odadewethu engicabana nabo ekhaya ngifuna bazi ukuthi akukho engicabanga ukubi ngithi idala zophendula njalo nje ngoba ngisho ngikhuleka ngiyabakhulekela mina ukuthi iphele lengxabano mina udadewethu babolekisa ngisho nangemali kodwa mina ngiyalala ngingadlile mina ngiyekena ngithi ngicela imali angiboleka athi akanayo angena omunye umuntu afika amnike imali ethi umngane wami uyabona ngisho labo odadewethu ngisho intombi zami uma bengane zami laba khona banesandla kuxabaneni kwami nabo intombi zami zonke lokushini ngakuthatha ngikubeke la ngithi ibuza by individual ukuthi icheri yami izokutshela icheri yami ukuthi yazi uBhunu ngiyanya lo mndeni wakhe kusukela koma bengane bafethu nibaziyo bonke bazokutshela ukuthi odadewethu banesandla bathi mabexabana nami bathuke bathuke ngisho intombazana engahlangene nabo beze ezibuza amantombazana thina singenaphi ke manje uxabana nokumexabana nawe singenaphi amanye azathi ukuthi isisu sakho ngizombamba ngeze ngithi mina hayi mbambe ngcono mayizoshaba intombazana ngoba mina vele athi mina lapho usisi wami omdala izibulo likamama kodwa sebaphenduka kumina ibhubesi mayibona mina even umshana mina cekeni abashana basangazi nokuthi ngiyini bafethu kodwa hayi ngoba labo sisi lento bezenzela bona bakhandiwe bafethu ngeke siphikisane bafethu singabanguni thina sabantu bamaZulu thina bafethu umuthi nje wasegcekeni uyingozi angizukuphika lokho ngoba bafethu yabo ngoba ngekhona nje bafethu ngistrong ekho umuntu ongazi bafethu ngiyileskela bafethu ngibright namanje ngisebenza bafethu ngisho ngathiwa yipi CV engizamayo ngisho akuveli lutho bafethu anginalutho kodwa mangakutshela ukuthi odadewethu bakhona ukuphila babolekisa ngemali benza konke abakwenzayo banemizi yabo abanye kodwa mina namanje ngisasitelelela ekhaya
la kaMhlongo ngoba ngizala intombi yaselangeni bafethu ngoba ngishilo umama ke mina namanje ngiyasho ukuthi ngoba labantu bakashabalala bakhokhe mina ngazi lutho nje mina ngalo yamndeni mina ngazi umndeni kaMhlongo lapha ngizala khona elangeni one day bafethu ngisho ukuthi ngifisa lesimo sibhekane nani kodwa izimo zonke ziyabahlekelela bonke abaphilayo ngizosho nje bafethu ukuthi ngistrong bafethu ngoba namanje angaze ngibuyele ebugebengini kuzo zonke izimo engibhekane nazo futhi ngiyafisa nanoma ubani umunye bafethu odlule lezi inkinga engidlule nezinye akadluli bafethu namanje ngisenayo le challenge engiqedwe ukuntshela yona bafethu kuningi ke bafethu mina sengiboshiwe kakhulu abade ngisho nje bafethu 5 times ecekeni ngiboshwela in domestic violence but you want to found out ukuthi inkantolo ngithola ngenacala but still ngisasurvive bafethu okunye bafethu nokunye sokubona ngelinye ilanga